Kublai ye phi ki paipa ki ba jupet ki khubor ki ba man kasi ki ba mi no channel jong Ribhoi News ujongi ngau shan shla hakne ka por rangkat bat ki kunhun jong Ribhoi News hakne ka por ni don sashi sen ba Charles Marngar ki ba di MDC jong Kamauti constituency ba di ba deiru hak juga por kurtong uban sai airang hakne ka election hajar polai naga party congress Kamauti constituency ali hane ka por ni kran ba Charles katu katne teli ki man ki ba kongsan habede ha jelahi bro away khamtam habede ba ka election college bun ba Charles ka por ba ko dor jong pi sashi sen pla pla ti ka por pinishon ba je kran na studio juni katu katne ki mat ki ba kongsan te ka jingkli ba ning kong hi ba Charles ang ta jong pi ka long ba kum MDC ha jinglong MDC ka jong pi ka ba lais nan khandai banai ki e gi jing shakri ke ba pila ai nagadanta ka constituency ka jong pi Swabangan jubab ya kejeng keli kejeng pi basam. Nengkong ngakwa ban ai kublai nengkong pi. Ya ketia jong Ribhoi News berakoi. Nak benda kenika show ke bangidon ni kepo. Ban ngangit yang bah kenika channel kejeng pi ngayo ban share. Ban ai ki sembo. Ban persengau ski pai ba joko konsumsi. Kadang Ribhoi le se katuk ni nam tak kejelaru. Kapon bat kecingkeli kapan kong bat keli masuk kemen bat jubab bat kejubab kejonga kapan kong kalompa nekong melai kelam tapan pau kejing songo yoble namar wala ai nga kini kalan bangyo bat syukri kini ki lais na kandai panai kumpio kebaan iki pai ba joko konsumsi ki belai lan yang bat syukri ban lokum MTC ka kejing long MTC kejonga kini ki kendiat senang Adin ke jingjob aus nem arjakat kendai ngalak persang ban sekri nadu usnem arjakat kendai ter kikam kila sedang ban smooth bah aus arjakat kendai haki benai telang kum tu ter rain so si bau usnem arjak atho kawan no ni ke klam coronavirus lene COVID-19 akaba kala pentut skadai e ke jing sekri tenga so komen pada bah pada kat tu ke klam ke jing ngayo ban yadon berkipai ban ke konsumsi yadon ko po ke ba ngadon sibeje arbeje min met asuraba ban ab yiki breu papang namar muyok karpas tu ko por tanggi bodon karpas ki yo ban temp yang ban kit kilong pang yiki baya apa ke konsumsi nang tade masuk kemen ban itu ba hak konsumsi jonga kumba saus pa tambi e ki kena ki belai yang breu sabar ayo man penpoi ki sia man penpai ki sia man pe ki jaka sa jaka set slong ko joki ke babun nang ta ki babun ki khna ki balik pule shabar da ki hajar ngot ki khna samla bo pule shabar ki dal ki khna ki rangba ki balik bela ti daw yang syarna shal setin sukia ba kum ta ta hapan penbiangi ki jindon kam joki wadi ka bam gadi joki jangai nal ke jong ke yang kesam ngiyo keskim kendiat aus nem arjar apo keskim ke bangayo ru ngalapan poilot sikisnang berkan kabaan nalta usnem arjar apoi kadangwan kadangdon kutu keklam imda yo skim shuna sikalsen kendiat kan soit malu mala rei ngakwa ai pen pau ba tu usnem ngasusun palat yeki asha baki agan wadi ke jing tristam joki ki frontliners ki jongi ngashim dagalun nabang pat na ketulap kendiat penyarap lan iki masuk kemen ba pedeng joko kelam itu ipi kedon ke por ke ba ngabdeng lagi glob si ini ketiga sama aku menong ya lam penyarap ra iki senduk met ya bro napa hospital manra aki ambulans bakaladon ke poru ke bangeti tliu kat shipo karwe bijemen men namar tu ke por ki paksha iki ni bro manra siyeng direct na hospital shalom jita kata kadai kendiat hakini nadu arja ka kendai arpo but arjar arpo nala yo sedang bian ban yo kala ban syakri lengkot ban Islam nanam la ban yulut igi kam gijing trai jong ala Islam siteng kala jerong pala but kawai na ke bangala so komen kalong ba hadu mendahi sisngiru ngampak pep dorbar hadis sekalsa
Bakathong ka jonga galong ba ngan penkot ya katam kum MDC ro light na kapang ke sistem bagi wei bagi jingjang sosi na target bakathong ka jonga galong ba ngan dopak darbar bat ngampat pe kadum ta bat man ka darbar na persanghi bani sait bani kran igi jing jogi pai ba ka konsumsi ya ki jing jogi pai ba apo ka dong ri boy bat igi jing ki pai ba ki jongi ki nong song snong ki be igi jongi ha ka jalai bro boy idan sipon ki jing ki bangam la bani thu ni nrei nga su kamen manglayo kalat bani sait ente kawai nang ta pa de ka ba su kamen kalong ba apa deng ke jing ka ja khapo ngalayo bani dan bat ki pai ba ka konsumsi apa deng ka sosi apa deng ki jing ki be kindu bat kum unong yalam ngala don ko por ka ba pen phu nya khriat ya kum unong yalam ikan mausa ke jing ja ka sno kum loper ki pulit jongi na megalia sakut tanga jatalong kimpat poi marwai nga poi ha sno kum loper ki pai ba joko umat joko loper kilaya ap bat masun poi ha tu ko jaka makan ma ki yarisa ke jupoi ke jonga bat itu momen ke tu klimat ke bang phu nya khriat kum unong yalam nasu kemen ba ke pedeng ki jing iba bon ki be kendo ka borda ngala yo ban ye dan lang bagi pai ba ban pelat iki layut ki samla ki besakem ki pulit asam ak baga soka jongi ka thamle e dai tang ka borla jong bat ke jing arab ko jong lidar iba erwen sutwa i faila po go te ko ban pelat iki ki jing ki ba bon ki be kendo apo ka konsumsi dengan kwa ro ban ye thu sakawai na ki skim ki banga yo ko masis pa tam traditional ki dei ki banga la ice cream skim ka bare hitip dari se konsel rei ngala yo ban ye habiki din rei kadam jonga kum MDC kampat ko kadang sa haduk snem arjar absa kidan bon ki proposal ki bang lapha maka target jonga kalong ba habakut kadam kum MDC barok ki snong ki bahap apo ka konsumsi dari kendiat makanaru kini ban yo mate skim kita gadai ke bang dan de kumonong yalam nga klemri nga ka konsumsi aki laisnem kandai banai pi omapi nga klemja nga ka konsumsi na don ka konsumsi ben ye kit ye ka kya ka sham jongi pai ba aka konsumsi nrei ke ai bang ko apat ban pau lang ba unim channel ujoki kum ubri kidan chibon ki jikla ki jintuna isai ong ha ka tin bhai ite uburu te sa uburu ki jingklap ki jingdona ni dan berkawai ke jingklap ke jingdona ka bangangadan ke dikini namar ngaju ong bor ba uternem ubangadan boros kata udah uternem ubarit tentang ngatit siposin khat sansin ro kampai kakatai kawan ra kapen i ke jingklap ke jonga namar bangam patlah ban pen urlong ya kita ke jing anut ke jing temu ke jonga bat kumju ro ya ke jing anut ya ke jing kwa jadi pai ba konsumsi ngasai ong ki pai ba ke jonga ba lada pilis ya ke jingduna ke jong ba chas mana mdan kot sada ban ta namar ka bor ka barit ngampat la ban penbian bat kidan ki jing kolaro ki bangam patlah ban pendap mendaswa election ro ting ger kom perhat kawan mo bepli ki pai ba ela jan election yo yo so ini ki jing arab kala ban long taru tien rei katam jonga ko MDC grandan bat ki ai ki bangla kular dan pendap te kini kendiat kwa bani thu ipi ke jing sikri ke jonga komu MDC hakini ki license system o license kandai banai na su kemen ba ngala yo kalat ban sikri sa sisir nga ai mo yo banai ba ki pai ba jong konsumsi ki belai lat ya nga bangan sikri ka por MDC ka bare ka banga ngala sikri ba jan boro hi kisnong hapo ka konsumsi ha ke jinglong MDC jonga ngala pol si kisnong ha ka lockdown nilai ngawai da kawai ke sumo ngate da kamai ban pertasnong wadar ke kisnong ke bangam yo ban ai eru tang bangan sio ban ai min sempi kan mau ko por ba ikhla di doktor sai lo lele kalong kajing kendet kajing shifting hagi pai ba so snong kadang ban ngale man la kasnong ban pertahi dalam de ra da kamai kadon ke por mengapan dari IPR ki ai jong government yo ban yara mereka bobunhi da kamai la jong ti kidon ka to ka ner kisnong ki bangam la ban pole se kimdan gino ki program ban ki wei ki dawro tin rei nga kermen pat ba dong kisnem ki bangar don ko ben si na kita kniat ni wasan ki ba dan kot ya ha ke jing sekri ke jong ko ben si namla ban ni thulot hang ni namar ba license system ke jing sekri la jong kata ka dei wasan kniat ka ben ke jong la si
Tehabai di bakane ke election arza apply ke batang haki di khilat nai kalau deka ayam jong deka election teha kajinya inti jong pi kum kertong ban ya ara deka election hadu katnu kajing pil kre jong pi bal kajinya inti jong pi ke kasur jong pai ba ane ka response jong pai ba na ka jong pi hatu pi don em kajing kerman pi ina mi kata kajing kerman pila ban position thong jong kajing jong ko ba de ba kata kajing kali jong pi basan nangkong piong pidan na em gajing kerman mendai tang banga kerman basan tang ka ba kerman kambian ngai ngata ngai ru I believe ngai bangat dan katong bangan job in election da gajing he te akadim pa de ba gajing kre election gila pa kre shisha namar bana do bangan job mo pingan don mereka konsulsi bat ngajulai terus pai ba menta akan ikas senam arajar aku nomor kamdan suka ni keklau. Alayo ban like lui bahas kisnong kitau. Alayo ban form i unit ban i kendo i kinong yalam ban i kendo i kilong kemi kisamla. Ilayat keleng ke konsulsi. Te nganget kembok mana. Bangan poisok tau bangan yok kalat ban sekeri. Ban awang alai sipai baru basan. Ngap dak kejing skorit ngapen pau. Bangan dan sisa kejing anut ban sekeri. Dia kerja pun kena kalau ayat sisa kumbalang muda ringkat bagi party workers jom ke party kongres ke sini dia ngidon kerja ni kebaskan bagi posisi tu kerja Teba Charles don na yu bandong halor kajing penat di scheme nani kajing ice scheme kiba shat shwa kan ke election kumbang i hagi ni kisia kajing lahi borok ko boy kidon yu bandong halor ta besi pun masan ngala judan bat tray bat ki the senior most politician pokok jala ke sini ko mas pankan mau dia mau bagi doktor di lapa ngala tray bat i kat asnam but ngayo i ba kadon ke jinge pher apa deng kini senam ki ba manswa bat kini senam ba benda kan mau ha ki senam kar kom pelak skim mas job MLA haba kila ai ka sanction nagaliang juga government inong mi kemat kila sedang ban pelak skim ke zoki nomor kawan sistem ke skim shubo ong nomor ta SRBP skim sistem kan wan kawan sistem kemud ki pelak sistem tin rai haki ni kisngi ke pamenta ada ni ke jing so ti aw ka sim ke jing so persya ikene kum nong yalam ha bang yu ba abang pai kam tam ye ke konsumsi ke bang ada mlak ban bagi sansnam bentangan ong ber sansna nomor kala ko haki ni kisan teli kisnam pimyo snow ye ke jing samski pimyo snow ye ke jing wai I work order Nai kensan kumo pi awo pi menta ubnai ngiu i kejing samwok order kejing something ndai tak kata wat kejing sampisaru sya kita ki beneficiaries sya kita ki nongsong snong hapo ke konsumsi ke ba isir kai sisa kejing kali ke ba kwa ban kali menta kalau kini balai baya ke skim ke ba pi ki ba ki dai ban sam nadu ong no nadu arjakat pra mentala diu arjar apla sansna lekim sam manlausna ke ega daw bo pelong bakin sam pa por election ka jubab kalong ba ganehi ka pausai ba kadla bandai tang ka jingpun bi election haka konsumsi jonga hapo ka mau ti konsumsi nganut banong ba ka jingkular yo surok mau di kalong lai banai ban penyong hadir ke job election berke job election ru kam day na ka bor pisa ka day ke jikwa surok pula demanda ke jing sedang ban tray surok mau di nadu muslim jakirun laj kirun hadu asin dan kadang sedang mentau na ektin bagakam kami hap yong lai banai ban penyong rai matasan senam na rolong ba sa sulahi Basa kawai gani ka pamantala lay tuipi kamday ka state scheme kamday ka central scheme kaday ka ram na walba kibagishim na walba dalong ba sa suyo ikan tiya ka baday baki scheme ka mga super syae kalong ba pi teng yawan ban pinbi
ki pai ba akapor election kani ka hok jong pai ba te ki bla ki tilade ban yo lepas ngi ke konsulsi jong i lele menta maru MLA jong i umdan shu ka skim ka baula penmang ki pai ba menta wan sam de ki wait ki wan sam de ki wait pa mde utrai bat ka basosi idang ki jaka lele ki bangi so ba di kam ba gade skim ka jong ki ngam so ye nga keren nang ni namar ba wat ke social media ki lami ba utau ya skim ndeng kwa ban ong ba ki pai ba jong konsulsi ka jong i kadai ka hok ka jong ki ke bakin yo namar ba sansnem na de ban ai nadu ka por ka ba nadu ka por bagi sedang ban jam do aja katra ter ndeng dak sedang samanta ke kani ka pau sai ba ka de tang ka jing pin election bat hangai kani ko ngam so ya le sikila ban le pai ba ban pin biang yo pai ba bat sansnem kin saja biang te ya kani te wasan nakalian ka jumanga persyapan ngam so ya tiki pai ba ru kila su thui ke ego de wan le no mar ba ka de hok ka ki ban ya mangilele ha ma hoti konsulsi te utau ba ai te skim rum ban shut ka de hok ka ki ban ya ki hapan sim di skim ka ki te ka ta ka de mo no kum ta ba mde tang ma hoti konsulsi kani nga yo iba ka ya per mo ngi pi hakis nam gi mo machwa ngala don kam slam ka politics na du ar jar lai nga wala dan kam khna nga join ru rei ngala don ka politics na du snem ar jar lai bat nga yo iba ka don ka jingi per menshwa ki no mi mat ki jongi ki sambe ik skim jo ki year wise manos na rei hagi ni singi ikat siba pai ka jing sam skim how ni upanai ka bala isha khe he do bata ta ba sam ka de ki jongi isha ka Tini ju i haman na ki election ki ni ki kertong ki ju khore ki ju pen kre ban longi ki rally ki bahe haka election te hatu kerkong jing so thu jong pi hatu ki ni ki rally ki long ki bran kam ban long ni ka i ba fidan ban ong imla ban len ba man ka election ki ju don be ki public meeting ki ju pelong meeting ki bahe hagi senam ki ba kaman suaru ki don hi ki nongel election ki ba pelong ye ki rally mo imla ban len kita genre ala ka jong kom prakhat ala ka lo ka jong jeng so ani thu ipi ba idan ki breu ki ba ong nga ke MDC election uni ba chance si job election hi uma iri da ba pelong rally uma okay iri da ba pelong meeting he okay itu ipi nga klub pelong rally dan public meeting dengan job election ke MDC election but ke job election jangan ke David tak kecungi aku apa ni tu ipi kerja bah haduk mentaru ibu pun ba kinong kersan jangan mendai ba menganga ai pisah kini gipai ba ki unit ki lum pisah but apa dah kini kisngi belada berkodon ko wis nang no itu kerten ki kan show bo play kami ke pisah pras pa arko beka ki asyanga nang ta gidam kisnong ki bangalai ngam jula ban klat ba dan ni wei lo kami aka por MDC election nga ai pisah i o ba di sha mo si ta bot ma simni kenya di sha hadukan gam to marba ki wei di sha te ni di sha mo ni lo di tai lo kami om kami em kamera i ba chance ke pisah ni upana warab i de daw ni sa ba chance di chai aka si ta bot pi but shwa bagan mi nang tagaying ipan kam ka pisah ngai ong ha ba chance ka ni adamli but taga di gamit bangamla kram da jamba pangasuk kaman man itu ipi ba kidan kilong kami gi ba ong nga kami ong ki so yengan penun kam hakutin bahal jongi nama ba kan kam so mo kya kan ong ite long kami kai khan kerchani happy et kam pisari tang ba da job hite wa chukor hai ta ka jingkran ka jong te long kami kat sa bangaya ka don ni ka sawa ka pelong nga bangam nut man chukor i pa bangadi man shikri ha tapi iba shangin pois ka pon ka ba pikali mo ban job election
Kambut karali. Cuba mentah. Ipulong ke jaka pulong rali ke jungi le sama ti kan si gede mau ti pedeng tu. Dengan pak ki bos manet samalos nai. Ndala poi gitu ke bos samalos nai. Ubakio ke bos mendai jipi dan kongres. NPP ro kio, UDP ro kio pak bos. Dah kemadan dah geladak ke. Dalam nyobot pada kongres. Kita ke penyemuan. Kepenyebaan kebekumpunong yalam na sukya pala. Kawai karali kanam duna na kasan paulak, sau paulak, mapin pulut akarali. Kita kamde gajik pulut put gi pisah pa ba. Kada buat chance mangar udah bisa sau pau san paulak. Balik miarap iki baduk dah. Kadi tanggarong pong sisita. Bat baladangi pulut rali sau pau san paulak. Dan ubre ba pulut ke pisah. Wahaban keli ke tu pisah ke bau pulang rali. Lada dari san pulang dari polak si kroro. Wahab keli ke tu pisah ban dia. Dan uno ro balek business. Uban su IA pisah pi. Wahaban mi pisah ban nang dia. Klaim atatin wahaban tu ya kahok cukup pa. Tengahi basan hangai berwai masoba. Kini kejeng pelong rally election hangayu iba kam dan jumbo kani tangga rompong sisngi kejeng pelut put ya kepisah jong paiba man job election kani kejeng paiba ki bagi IAP to ba pi late bani kendo ba pi ki kam kejeng trai kejeng sekri kejeng pi kata kani ke ban pendam job election pi bat ngayu iba kala dei pi wasan ke porba ni haban perkhat mai te kum ki paiba nong song PUI mentali le ke jing pulut put jang ki wei ki political party imat da ki kror ka wei ka rali ke bagi pelang pipai tangki pandal bagi sna tangki pandal ke bagi kisna pila ima itrem ki sound system ki penon kami projector ki penon kam ikitiar ka ne ke juk ke pemerintah ke bala isya ke sisa ke jing pulut pensep ke wei ke meeting imat kam dunar ki kror Bat kini ki meeting ki balong ki konsulsi rimat lai polak sa polak kawai ki meeting sakabai kali kawai ka bos kinwai khatsan ar pho hajar lagi spa tali ki bos kinwai kede tang ka jing plut put bisa jong pai ba dei na kata ka daw ka state jongi kalau kumbi kumbakal dei na kata ka daw baga jur ka corruption ka jing bam sa apa ka state ka jongi namar ba gila pendon kambakala tambah election ka bomot ba hap wai bos, hap pelong rali, hapan pulut put ik bisa. Dengan iba kanihi hangahi berwai. Ngam soi hap. Dari kuat ban syakri iki paipa. Dari kuat ban syakri ho iki paipa. Dari paipa ki ni don kami ki paipa. Ini ada kawai kalenti. Ndai bangin pulut put ik bisa na marba. Yo ba ki paipa jongi kinlong brau dia. Sansnam naka sansnam sangat sansnam. Kalau wei ikon ikti bekat yang jongi terpose tak ada ikhtiar basan ke jingi i jonga hak budai bakira linga tengah lakran basan ni kali cuki pai ba nong song jonga lakran be yo lese dan bang baca ting dai banget ting i basan na bangi election ngar ngapun kret ke pisah lagi wei ki disha meeting ki bro jonga ki disha da meeting lagi wei ki shong kali ngarut syang kali. Dari kiwai gidi syah ke sleep tabut. Ni roi di syah hendak yo. Kablak dia kata wasan. Ndai batong hok gani araja, hok gani galai ja, hok gani kesan aja tapi lah. Dokter. Yo ba kipat ba kilom rau sans. Te kawan haju he karaliru. Naman da pila pulut podi tak permi bisa. Te kita kenian ide pangadan ban pawasan. Aku bai ide ba keni ke jikali ke jokli. Ikhtiar bachal sabai dei bakane ka sarkar MDA ka ilam daga parti NPP hakini kisna ke jing i jong pi ke jing yonong lani ke jing mentoy jong jella lani ke jing du nong ke jing ba ke jella ki ma ikhtiar pila ampai Charles ke MDA government ngan penon kam lagi kirtian ki bom was government ever
Ndan syuk hima. Kum kani ke sarkar kan. Tengah laju keren ni kani. Dan hab iban ni keren ni kita. Pi ngalakan lagi public meeting tu. Kadang kita khot je. Bangan nilai lagi wagi political party. Pi ka shisha. Lagi perkat ke bahkan ke sarkar kalau ada. Kita lagi perlu ke bawah yang awak Charles. Balai te pi melek nang NPP. Ngate he kau tangkan ni. Kumno ngan lek kersan ke NPP. Tang nam tai le de shimet jongaru. Nai pat kan ni pai bat. Pikir mau ke jingja ke bejah yung puli. Ngalak thaw ke jing chot, chief minister ke jing taktik puli kasam. Ngalak thaw ke jing thaw sarkar. Aduh mentampat lagi aja nggak ada nong ikmat pai bat. Sab jatuh ni gua man. Coba. Kecing syakem kilayut kisamlah sabuda. Kirma. Ngalak thaw Chow Home Minister. Ban transfer ke kes nasam sampai kali awang lah. Naya bakut ngah belahi. Kijing thaw ki pon teli de ki pau teli kijing thaw ki bang thaw dala deru marwai ngaro kamra chief minister ru manikan ki kijing ya. Lagi ingam pun sih. Mendala le dengan orang sukum kan. Haga sengi ke bai pak preston di orang ba. Arpa teli ki senang hablok tu kidai asam ngadon habur darah tu si. Ngadon aja tolong. Tolong ke bertang-tang. Tak ada lah pendon kami ini kita bang was ever. 4 dan sekarang kan. Ngapa dia ni kejing om kejing bak pensi mbak om ba. Kejing kena ba ke sarkar kongres kali ayu mensuah kelepen baik put besar. Ngapa dia ba ke pon kongres kampat lah ban pendek ya kata kam. Tang ba si in siru ka sang ke kenya ta. Mentah pada ke sarkar MDA. Kebaong bagi lapang baik put mesam kacaka apa kebobon ke pila ai saka sampai. PD ke cakap ke tu ku baca semangat kumno nyero praise kumno labor support ya ke NPP. Nang support ya ke NPP nama batia medis noi kai sudah. Nang support ya ke NPP nama ba ki asya bagi agan wadi joni ki syala ben ki syak nyoben. Ngali support ke NPP namar ke jing itu ngali ke jing ya kini ki high level ki ba ngapala sakan ndan revenue su ke state government dia ko ke skim COVID-19 ki pan kesam iba preston ikran man dentro haka meeting jong i hapo polo man pan kesam ya ke jing trai jong ke sarkar mta COVID-19 nre hanga ida konsulsi tanga EQA tanga injection pi basa dan ini tangke injection kiyo dan iya nothing but kawai ke banga persyak bah kari ke babun ibatte berente lagalong kinyam kustan lagalong wat kinyam terairu kiba ong kiba kam ya lade ke bangi kam ya lade bangi dei kelum lang kari tip berente lawan ra ek taka an ya khawai pokok celaga jong kaba pen ketang de pi basa Pengketang sisa. Dikini ki melaban jarlut ni. Yang kecing trekam zaman ke sarkar. Dengan kondem. Habang orang MDA gambar kemud ba. Kibaya snokti, kibaya don hak sarkar. Baru ki ketuk lah. Ndai tanya ke NPP. PP orang ke NPP ndai ngai ngasimba. Baru ki political party kibaya snokti lang bat ke sarkar. Hak ini kisah telislah. Dari tang mengi ke kongres ke Badan Syabah berpersya. Hari ini kisah ki pai baru dan agak juga macam kapan pauhi. Bahkan ni ke sarkar dia kelafir. Ngantip ke banjal dah. Jadi ke sarkar kayu apa sensyar biang setang sistem macam ni madul kinong tray office ru kimio tulap syubi man. Ayu i kata. Ayu i sisa i kejing syakai. Ya kejing tray juga ke sarkar mamata. Tekan bangsa yang haban keren lembaga ni platform ke WPI nya ya kata ke benda. Dia kata ke dia kendiat ke jikerna ke dia pakai ke sarkar ke benda.
TKA ke jing pi ha ke jing sensar jung ka BJP ke jing ba sarkar jung ka kari India ko ko wei ke jing ka ba ki nong song snong jung kari India khantam jung ka jela me khalaya ki ma ki kendu ka jing sensar jung ka sarkar BJP kari India mendai hitang ha kari India buat aga jela ka jung iru kesensar ke BJP boleh ngomong ta aku aban pengen mau kendian ba baro kini ki parti ki don lang ha kata ke Shatri jangka North East Democratic Alliance kabala kli da ke sarkar da ke BJP da ke BJP dikendian basan aku aban keren ha bade berkata buat swa dengan keren serta nganum ketaman yong yen hoino ngidon hagari India mo kabangitip bakari India jungi ngidon ni kata ke jinglong secularism ngidon ke jinglai lotte hari India jungi ngidon lot ki jai niam parok ha ke jalan megalia jungi ngidon lot ki jai niam parok ni mane hala ke jong ke jing mane ke jungi hala ki jong ke jing ke jungi apo ke jala ke jungi mat hagari India Nai basan nga yu ik dia katon ke cikta. Ngahap man se bang keren dia ni. Namar bang ila sedang ban man. Yu kijing ki kisi. Pi kesorkan BJP menta kalau orang itu ka UCC mo Uniform Civil Code. Habang Uniform Civil Code kemot uniform kawai karon. Kalau long one nation, one religion, one faith. Kalaban long kumtado. Hilaban periksan lagi jom periksan. Jadi hanga ini iba. Ke BJP kamdai ki merlek kota. Kari ke bangi klek lang ngipun dek jenya. Balai ngimblong kum maju lang de. Ai lat be. Ke ba shifting kalong ba. Wat yang iki kirit pan. Ki Kristen kirit pan. Ki badan nak kena kecela ka jeng. Yo la se ke poi ringi bakan bujeng ini. Lana kawai ka an. Kilang doa jongi, ki pastor ki jongi. Dakan no ka angin penit hak sungkuran. Madang idon ke Christian maricha. Dengan yu iba kala bah ini. Dengan tip ke man poin ngala adap keren ya kan ya ada sekonsep. Haka por bang ya sa ya kasi ya. Kadang haka video ko bang keren. Bangala penun kam pun ikentin bang keren. Sepang ga ji ko. Kecing shala bagi Kristen pioi. Kala jaha sam ko tu. Hagi tu sengi Christmas, hagi sengi kita mensuar ni yui, bakal don ke jengmut penkela, ya ke Christmas, siapa Good Governance Day, ke Good Friday mensuar, madan persyak ke sokapong, dalam persyak ke Kongres, berkipai bah kata kelalongan, ke Good Friday ki orang kata ke Digital Day, ikini ki ibat mental ni ikini ke UCC, iba kalau ke jengma, ya ke jelas, berkawai ke bah ngasumsi, kalau bah Idan kinong yalam niam tu. Kibelawan bani kendo ini. Wan ante po karbi ang longo. Kiwan bani kendo ini ki ong ba. Idan kita ki wei pat ki bawan. Ban kendo ye ki ban ong ba. Lana pidang ne akan ni kejingai ke jopi. Ngin penduk no ek still try ke pi hadu batar ki ban. Kiwan kendo ini. Menda ki la form da kata ke United Christian Forum. Hante ki baru ki jai balam. Tengah yo iba kejingma ka ap. Ya kecela ka jongi ten hanga i marway ngadon ka ni ka komperhat ba kipat ba jong ka konsumsi kipat ba jong ka riboy jong ka celah bro koy telah day ka por ka bangit kindet putre mar ko mo ongi fi meneda hajala magale ya bro kisan snem tang anur ki emale jong ka BJP ndai persen sharp BJP te haga shatri jong ka neda ya kala day ka por bagi pai ba nong song song jog kecela tin slow thu maleng ba ni ka channel nga khot ngawe mdei show tang bangin hab ban ya slong ban ai ga jing kersan ya kata ka parti ka ba ya dai ni ndai ba jing dwai ro ki ba kerpang ban bu ki yang kisan bo boleh percaya ni ba ka ri ka jongi kan long de kumba julong boros kata idan ha kari India ka ba ya ka bangi de ban yo e ka jing lai lo mangi ki Kristen ni ngai yang long jong blai jong
ki kom syakri bakar ki paradok prasnam ki jongi ki barandon akan nyam tenrai ki jongi hala ki jongi jing syakri ki jongi nginong lajo ki wairu ki nyam kin syakri hala ki jongi jing syakri ki jongi namar ba kari ki jongi ni don ye kata kentien ke ba po constitution juga ri dia ke belong sekular lene secularism tekani ke dei ke unut ba ke kwa ba ke dei bande kita dia ke jing sensari di jongi BJP te ngai iba ke jing ma ka ini ke jing sala bain kristan piui mdei ba suang manga kada barang sudah jah kawai ke jela ke jing syak pen pra ki dor Jesu ke jing syak tiet syabom ki kristan mla bandan ke jing syak ting yu iba ke jing ma ka ini dah do kan no ki pai ba jong i sumpu ngap pen snow ngap pen pasha ki pai ba ngap pen snow ke ni po ba ngap kwa ba no ki pai ba ki ba pe ke ni video kalau dei ke por ini bangi hapan perkhaba ya kalau wai ke jong ya no pin kena masih orang ini kita nada ki kon jong ikin kelila sa kinong may pa balay ni jenjaka ni kani pinot panong ba kon gila ba kalamang i mancin kum kimegi pa kibadan ka jinyo i ka future i ka pateng ka baso ni de banyo ban jupa pi ki kon jong i banong kon ba i kat kane ka jinsok ka ba pidan day mangi ba pencit ipi tak ada yang kebang kuah benar itu kubur dengan kerman sekarang bah kecing kelah kan wan kita kecing doai belum dia slowi kecing doai kipai bah kinang soto bat ngadon hi kecingnya bah kipai bah jong kejelah kecing kita kiberi ke bestar kita kiberi benang banjir bat datang ya kementah ya kalau wei ya kalau syai ikon ikti kecing dia macam aku berdiri baka piong bah sepangga BJP dia ngai ba imam haduk mentah itu empat lam dengan dia keren pergi perkat dari kepangi haban perkat di kelomba ngidai penban penklan ya ki wai pat haga jaka pergi penklan ya ke BJP kamtam dia banga ong ya le kam ya dia banga dan kesen kongres nganot banang ba dia kesen kongres kebala ban ai kecik sensar kebala itu apa kerja kecil pada kering dia Tapi Charles bidan iu bendong halor kecing don ka TMC apa kejela meklaya akan ikat kenti aku beda bat ke TMC dia pi macam kejela ka jongi kejela meklaya ka jongi kadang dia kesin benengkau bak TMC ko kadang kesin ko ni melapat banlan ba pi ngiyo i ya kecik pun krek pun krom dan kau yang kesin dan lain tengah kendit ilde ngadon hang surok murai dan kau yang kecekak heba kecik tak ya kita ki mau kistika ki kali na kali utau beri untang ba kat no teli kali ke ba ka TMC ka tak ni news part lagi kali iya je pun krek bahasa kai bahasa nang tadi hipetan ki postar mau ki flex ki joki ndete tang ki karo ki boy ramda jumpluk pasal ipe ki pandal ki joki ki pelong ki meeting ki bahaya tengah ngai ila kalian ke jangan ngai iku long ya mentahi wala daka kawan ha katang komba dese kalaban pun ke bisaru mereka kadang temai ya apa akan celah ke sini ya ada mentahi ngai iba iba kadang situ but kawai ke basyam jumut dengan haban keren kawai nak kecengkeran kawai nong yalam tu ketik sih bau keren banget dah kinong sok senong jom kali India ke sini ki ai ke jingjok ya ketik sih ngin pen kelah Pakistan Sabtu kadang agak canan jongka kawin ki national channel i nganam keren sibon ngani ko abno mi pitang kat ni nganam keren sibon ada ngai i bagai ke parti kadang long teman bat ki pai ba hi adu mentade kam tam khasin janti aju mite kadang bagi pria
ikan ke parti temai. Jadi namar bagi pai-pai kimpat daprim. Di mana dalam kampan hi, ban ya keren sibon gigi, dengan terai katai kelabiang, lada ki pai-pai jaga konstitusi, syarum sanang ki keren hi, bagaimana dari ke parti ke pertemai ke negara berkeadilan, kasau kelabiang ada. Atu Pak Charles ke Kongres kadone ke jengkerman kumbagi ibo MPCC sekretari na kapor jukran juang baka Kongres kan sawana ke sarkar. Atu kalak penong unta kadon ke jengkerman kum kata haun Islam arazar fulai Kadon ke jengkerman. Balai kadon ke jengkerman basam. Pi kumang ang manaya kinong tabot kide ki breakfast. Yang kelab nong iwa ipon manaya kanyan. Kipon ba na kinong sunong kibayo tin mentah kibayo skim mentah swa election. Kisong tu bagay ka hok jungki bagay banyo wala na kimyo proses na bro. Hindi akan dong de pimlate mate. Kay mo pa nang ba ka silent vote. Ya ka sa Kongres kasakay pala. Kasakay pala. Tingin ban kentran ya ka sa Kongres. Kajing sisahi kalong ngaladap keren hagaway ka. Dok siya ba't pingan ng presyo? Kilami gitu. Kipay ba gitu. Nungkong kikindir yung ani ka Kongres sa kanto. Mlong siya ka Kongres. Hindi, kat nang mitis. Kawan ban gaway perkasur kabaki pay ba kiperkat. Mlong na gaway par parti. Ditang gani ka parti ka paayang i kajing sakri ka balay lo. Dahil ka porsa siya sa Kongres. Ni iki marbam ki mardi ki mo kimla ki udar. Kador ke babet ke babiang pipai ke gas pipai ke marpa mardi pipai ke petrol bak ikiwai pai ba mental los nan sutu bai boong bai ai khau e modiru pai ba los sutu muta oh peleng wai ai khau e na marpa ulat tu pada yang ini ke petrol ulat tu le kiwai mau da tu pai ba jong ke jela ke jengi udai pasta berkejing le jong ni ke sarkar ro agni sandlik sna Perstari pai-pai. Bat nganut banong ba ke Kongres. Haduk ban sinsya atau marwai dengan nut banong. Hapo ka jalan ka jongi ite. Ngayo i. Baka dan baik ke jinge trailer. Bat kiwai ki political party. Dia kata dia basan ngam kuat berkerja. Kadang kaloi pelan. Dia hindrai. Ke Kongres ni natan ke jingkerman. Bakan mana kapon. Nganam jia kerteng hindai ke Kongres kan saya apa sesar. Kelama tertin nama boleh ki pai ki langya ki wai ki parti. Hakan dong para merwai. Nangai. Barangkat bagi jing doai ki bagi la doai. Kin ai ke ta parti ka ba. Aisha ya ke jing sekuri ke brajo. Ya ke syomsok ke syomsan. Hapo ke jela. Bat akhiri India hai bro. Tekadu Pak Charles. Hari ni kapor ki pa fidan ban ai jingmut si pai ba jongka constituency jong phi kumjo jongka jilla hi borok kawai habe ni bakane ke election arzar afolai but kumjo ki fidan no si pai ba Haga bede bat ka jing pensong si pai ba nom song snong jongka constituency ke jonga sakatong ri boy bat ke jilla hi borok kawai ngadon ke bening ko kedai kecing kerpan kecing sore ni kon ni wen ye pi baro ni pan kecing kersan pan ai kecing kersan yala de ko mukertong banyak kon seka parti Kongres dan iki wairu ki kertong jong ke parti Kongres hapo kejala ke bi ke jong hi baro ko wai ke pon ke baar kecing kerpan kumang la omne pide ki brug basta tolong bat toyelang ki brug basta kumna banjin bat yano pinjin hakne election naga banta bat naga banta ke pateng ke manwan ke poin ke balai ngimdei ban syapen be haki rong pong sisi ngimdei ban syapen be kamtam haka spa ka pho ke ban thiet yangi namar balak tikna bat ka spa ke ban thiet yangi ka por election Bagita ki jing erap ki skim ke bangiyo tang ha ka por election
Kita tangga jengpen baik biang ini nak kemudian kisan telis na kibangi ini hapan nyai lembah nang ni sakma. Te hakan ikapor nak kalian kejonga. Dah kemensian jong kencing i. Nak kat ngawari pi paro. Pi ai kejing kersan ya kesen kongres. Bar kejing kersan kejong pi. Ingat bangin yo ya kejing job ko badan buram. Bar bangin la pa. Banwan ra ya kesensha. Ke kada ke bawon ra ya ke syong san. Ke bawon ra ya ke roy ke par. Bat kam tamru. Kabala banwan ra ru. Ya gir ko mane ke jongi. Hakajing mane ke balayun. Lakalong hakan no kejing kejong. Kata bahasan ke kerja kejing kerpan nak kalian kejonga. Bat session na aku blay pi. Bat ikat tim kejong pi para. Kublai shibun Pak Charles kapor ke pakodor ke jong pi berngi skam hadian ke jing pensyai ke jong pi ke jing penpau ke mat ke jong pi kum nong mi khmat naka multi constituency ngi skam bo pai ba kun pensong dor kun pensong nia hi dalam dia nomor ha ba khadu ke de hi ke mon jong pai ba to kublai shibun Pak Charles ngin sadai ke du pat ha ke wi por ngikit bokit wang ye pi ha ke ne election arajar arpolai te pai ba ka tu ngi la poi sa bakot Ningis kam hadirin kajing yuk snow, ia kajing penso pensap jong Pak Charles mangar ikimat ki bakong san kum nong ikimat. Kabak hadu hi papa kadehi kajing jit bagajing sotu ke start kajong pi. Dah hakari kapor ngau shan shla lam berkakun hon jong Ribhoi News ngilapoi sekabakun kublai shibu.